السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گۄڈنیٚتھ اوس محترم جوہر صٲبن لیچھمٕژ فراتس پٮ۪ٹھ گراو تمہِ پتہٕ لیچھ محترم المقام جناب سید اختر منصور صٲبن تمہِ پتہٕ لیچھ حظ میٲنۍ محترم سید اسد اللہ صفوی صٲبن تہٕ الحاج یاسین دریگرنی صٲبن موضوع تہِ اوس کم کاسہٕ کربلہٕے فراتٕے لہذا پر بہٕ گۄڈنیٚتھ 4 شعر أتھۍ موضوعس فرات عرض چھُ کوٚرمُت یہِ قٲفِلہٕ اہلِ بیتن ہُنٛد ژےٚ چھُے مہمان اے دریا یہِ قٲفِلہٕ اہلِ بیتن ہُنٛد ژےٚ چھُے مہمان اے دریا ژےٚ تھووُتھ تریشہِ قطرن ہُنٛد یِمن ارمان ژےٚ تھووُتھ تریشہِ قطرن ہُنٛد یِمن ارمان اے دریا ژےٚ الہٕ عطشٕکۍ صدا بوٗزِتھ مگر پیہم رواں روٗدُکھ ژےٚ الہٕ عطشٕکۍ صدا بوٗزِتھ مگر پیہم رواں روٗدُکھ ژٕ ما تیٚمہِ روزِ اوشوٗرا خۭمن کُن دواں ووتُکھ ژٕ کُن تیٚمہِ روزِ اوشوٗرا خۭمن کُن دواں ووتُکھ ژٕ وٕچھِ حق تشنہٕ شُرۍ ماجن رٹان دامان اے دریا ژٕ وٕچھِ حق تشنہٕ شُرۍ ماجن رٹان دامان اے دریا ژےٚ تھووُتھ تریشہِ قطرن ہُنٛد یِمن ارمان اے دریا ژےٚ وٕچھتھن دیٖدٕ ما عباس ژےٚ وٕچھتھن دیٖدٕ ما عباس پھیٖرِتھ خۭمہٕ گاہ نیران وٕچھُتھ نا وقتِ رۄخصت تس اِمامس خم قمر سپدان وٕچھُتھ نا وقتِ رۄخصت تس اِمامس خم قمر سپدان ژےٚ نکھٕ مشکو علم روٗزٕس پتھر ڈولان اے دریا ژےٚ تھووُتھ تریشہِ قطرن ہُنٛد یِمن ارمان اے دریا ژٕ اے نہرِ فرات از کاش مختل کُن سفر کرہا ژٕ اے نہرِ فرات از کاش مختل کُن سفر کرہا تہٕ بیسر خوٗنہٕ مہرازن ہنا زخمن ژٕ تر کرہا تہٕ بیسر خوٗنہٕ مہرازن ہنا زخمن ژٕ تر کرہا شہیدن ہٕنٛدۍ بدن تاپس ژےٚ چھی پراران اے دریا ژےٚ تھووُتھ تریشہِ قطرن ہُنٛد یِمن ارمان اے دریا ٲخری شعر نظمہِ کہِ کڑُن مقتل علی اصغر سٮ۪ٹھاہ مُشکِل اِمامس اوس کڑُن مقتل علی اصغر سٮ۪ٹھاہ مُشکِل اِمامس اوس سُہ کۄچھِ منٛز بابہٕ جانس سۭتۍ پراران تریشہِ دامس اوس ژےٚ وٕچھتھن نا سُہ نوگُل اوس زٮ۪و ہاوان اے دریا ژےٚ تھووُتھ تریشہِ قطرن ہُنٛد یِمن ارمان یہِ اکھ نظم ییٚمیُک عنوان چھُ حُسینی نظامِ بٲطِل چھُ دوٗرِ لرزان یُتھُے علم ہٮ۪تھ پکان حُسین نظامِ بٲطِل چھُ دوٗرِ لرزان یُتھُے علم ہٮ۪تھ پکان حُسینی یِوان قتل گاہ کفن سجٲوِتھ شہادتُک مس چٮ۪وان حُسینی یِوان قتل گاہ کفن سجٲوِتھ شہادتُک مس چٮ۪وان حُسینی یہِ ذِکرِ شُہدا چھُ سون مکتب اتٮ۪ن ہدایت گژھان میسر یہِ ذِکرِ شُہدا چھُ سون مکتب اتٮ۪ن ہدایت گژھان میسر دِوان یہِ مکتب چھُ خامنایی أتی چھِ میلان عظیٖم رہبر چھِ سرفروشن تہٕ جانہٕ بازن توے قیادت کران حُسینی یِوان قتل گاہ کفن سجٲوِتھ شہادتُک مس چٮ۪وان حُسینی حُسین جگرس اندر بساوُن حُسین وِردے زُبان تھاوُن
حسین جگرس اندر بساون حسین ورد زبان تھاون چھ سجدگاہ یس زمین کربل سٹھا چھ مشکل سہ سر جھکاون حسین جگرس اندر بساون حسین ورد زبان تھاون چھ سجدگاہ یس زمین کربل سٹھا چھ مشکل سہ سر جھکاون سبق شجاعت بہادری ہن کائناتس دیوان حسینی یوان قتل گاہ کفن سجٲوِتھ شہادتک مس چوان حسینی یہ ذکر مولا چھ زندگانی چھ اس یہ ماتم حیات بخشان یہ ذکر مولا چھ زندگانی چھ اس یہ ماتم حیات بخشان دیوان یہ جذبن چنو حرارت یہ چھ عزم و ثبات بخشان دیوان یہ جذبن چنو حرارت یہ چھ عزم و ثبات بخشان یزید وقتک گژھان رسوا یتھے چھ ماتم کران حسینی یزید وقتک گژھان رسوا یتھے چھ ماتم کران حسینی یوان قتل گاہ کفن سجٲوِتھ شہادتک مس چوان حسینی کران نظام رسول قائم اسی چھ دینس نثار سپدان کران نظام رسول قائم اسی چھ دینس نثار سپدان اسے چھ حلقس خنجر تہ لاگان اسے چھ پارا چنار سپدان کران نظام رسول قائم اسی چھ دینس نثار سپدان اسے چھ حلقس خنجر تہ لاگان اسے چھ پارا چنار سپدان دہے چھ ظلمس یسین داران چھ مرد میدان بنا حسینی یوان قتل گاہ کفن سجٲوِتھ شہادتک مس چوان حسینی ٲخری شعر علم چھ پہچان سانہِ قومٕچ علم چھ پہچان سانہِ قومٕچ حسین رہبر چھ کاروانس علم چھ پہچان سانہِ قومٕچ حسین رہبر چھ کاروانس وظیفہ اسہِ یا علی چھ برلب ملک چھ خاکِ شفا جبینس وظیفہ اسہِ یا علی چھ برلب ملک چھ خاکِ شفا جبینس چھ کربلا اسہِ دِوان جرأت توے چھ نصرت لبان حسینی یوان قتل گاہ کفن سجٲوِتھ شہادتک مس چوان حسینی نظام باطل چھ دوٗرِ لرزان یُتھُے علم ہیٚتھ پکان حسینی والسلام علیکم